What if everything you've been taught your entire life about the planet you live on is a complete lie? The powers that are in control are backed by evil, and they will stop at nothing to remove the possibility of a creator or God. They created the Big Bang and evolution, and if you believe in those two things, then the existence of a God is destroyed. This is not the earth that you live on. Veliki pozdrav svima, s obzirom da predstavljamo svijet onakvim kakav on zaista jeste, a ne onakvim kakvi nam prikazuje mainstream nauka i mainstream mediji. Mi smo pronašli neke zanimljive video snimke sa Aljaske, tačnije sa web kamera koje prate promjenu vremena, a one su stacionirane širom SAD-a i na Aljasci su snimile zaista nešto neobjašnjivo ljudskom umu. Sada ćemo vidimo o čemu se radi. Evo na gradiću Juno, Pedersen Hill West, 26. august 2016. Pogledajmo. Ima sunce koje se spušta. Vidite u centru sunca neobjašnjivu crnu, oko, eto nazvat ću ga oko, ali vidjet ćemo kasnije da se ne radi o kružnom obliku, već drugačijem. A i ovdje mi je bitno da snimak nije montiran. Znači sada ćete da vidite da snimak nije montiran. Jer da je tako, znači da je bio neki filter, krug, kružić, tačka na kameri, ona se ne bi reflektovala u vodi, ljudi. Pogledajte dobro, znači ne bi se reflektovalo da je bio neki filter. Evo sada pređemo na sljedeći snimak. Pogledajte sunce u centar sunca koji djeluje kao neko veliko oko, potpuno neobjašnjivo, isti datum vidite gore u lijevom uglu, znači ovo je Berners Bat West, 26. august, znači isti datum, potpuno identično kao u prvom snimku, sunce koje se spušta i reflektuje ovu crno oko u vodi. Sad ćete vidjeti kada se zoomira ovo sunce, znači centar nije okrugao, već je heksagonalnog oblika, a znamo da je heksagon sa 8 jednakih krajeva ili krakova, kako god hoćete. Evo sada i četvrti snimak, meni najnevjerovatniji od sva četiri. Pogledajte sunce i njegov centar kako treperi. Znači ovo je nevjerovatno, ljudi. Mislim, eto, ako neko pretpostavlja ili ne znam, mada mislim da slobodno neka piše u komentarima, pa eto da pokušamo da pronađemo neko rješenje, jer ja stvarno ne znam o čemu se ovdje radi, ali znam jedno, da sunce nije udaljeno 150 milijardi kilometara. Zemlja nije okrugla lopta. Ljudi nisu nastali od majmuna. Ljudi su najljepša Božja kreacija. Zapamtite to. I volio bih eto neki da mi se javi, neki da ga nazovem naučnikom, da mi ovo debunkuje ako misli da je ovo neki, ne znam, da je ovo neka prevara montaža. Vidjet ćete, rekao sam na početku da su ovo web kamere koje prate promjene vremena na Aljasci i koje su ovo zabilježile. Eto vidimo ponovo ove snimke, sada ćemo ponovo ih pregledamo. Vidite reflektovanje ovoga, pa eto nazvao sam ga oka u vodi. Pogledajte, evo, još jednom. Potpuno neobjašnjivo, ljudi. Zahvalit ću se svima što nas prate, što prate naš rad, našim prijateljima, ravnozemljašima, svim ljudima koji istražuju istinu i mi koji se trudimo da prikažemo svijet onakvim kakav ono zaista jeste. Trudit ćemo se i dalje. Pozdravit ću vas sve do sljedećeg video snimka. Istražite, ljudi, ravnu zemlju, ne vjerujte lažima. Ćao!